салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон салом алейк мегем. برادران بگم ما نوار تماشا کردیم. خیر نوار ما را هم باباجان برادر اهل اسلام در عکسش مونده گذرونده. ما سحر زنگ زدیم خیر فهموندیم. او کی نه بچه‌م گفت این یگان فکری بد نکرد گفت من دوره که مخمم درمو ایرکوتیا بودم گفت هم خیلی عذاب داشتیم گفت. میون مدلاتمه پیچوندیم مثلا عذاب داشتیم گفت هم عذابای شمار دیدیم ما همار رو آوردیم. شکرانه الله برادر اهل اسلام یگان فکری بد نکنین. بعضی برادرها هستن که میگن این خیلی پوشیدن گشتن این خیلی هر یک برادر که عذاب کش مهنت کنه و از نه چی راحت میبینه. برادر که عذاب نداره خیلی میکنه که یا حیا دائم توجی که ما پس میزنیم یا دیگرمون نه. شکرانه الله خیلی کارای خنکای ما که اگر همین سلامتی خمون نگاه نکنم دروغه. بده مسکو دارم شکر الله خیلی شی دمیجیم تا که ما اکشام کار کنیم درونه بدیم. قبول بیرناش میگن یا حیات شاه نیستی باید میشی گدام میشی. برامو برادر اهل اسلام در کجای باشین در اسم الله باشین. الله هر یک تیبندی ما را نگهبان باشه. گفتیم که برادر اهل اسلام ما این برادر ما دو برادرای رفیقای بابا جان ما الله نگهبان هر یک شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایمانیو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قندم، جوانای محترم، نواسای جان باباش زنده و سربلند باشین و خواهان آن هستم که از خدای تعالی کلی مهاجرای مهنتی را، کلی غریبا را، کلی مسافرا را خدای مهربان در پشت پناه اسمتی خود نگهبان باشی. خدای مهربان مهاجرت مهنتی را، مسافری را، غریبی را با این شهر مردمان وطن آسان بگردانی، تنشون صحت بگردانی. باز انجام کار، باز انجام مهاجرت مهنتی، باز انجام غریبی با سری بلند و تنی ساعت و مغزی سالم و فیض و برکت و دستی پر دلار بسیار با وطن با تاجیکستان عزیز سربلند برگشتن نصیب روزیشون بگردانی. چه مراد و مقصد و آرزوی اینه که دارم بر این مراد و مقصد و آرزوی اینه که برسونشون. بسم الله الله اکبر. زنده و سربلند باشین. برادران قندم این نواره که اینا ما پیش سلام علیک ما به سهم شما رسوندم. شما دیدین این تویر جان ای جیگری یاوان ای لحجه گبزنیش ای شوخیاش فهمیدن که ای یاوان این نواسای قند ما قطعی با واتساپ صحبت میکنیم. بسیار انسانی خوبه، بسیار مهنت میکنه. بعد گفتم که هم پول مولام کارتین که پولم نشون بده. گفت که اگه بسیاری بعد وای میشه. گفت من مهنت میکنم، ما اینم خیلی میپوشم نپوشی بابی جان خنم میخری. گفت خی ابو خیلی شوخی وای کردیم. خدا نگهبانش همه وقت در حق مهاجرا و مسافرا ما داغو هستیم. وظیفه بابا داغویه. کم نصیحت میکنه. خیلی نصیحت بگیریم میگیرن نگیرین هیچ نه. برادران قندم یک چیزی دیگر به من روان کردین. من هم یک پوسیلکچک رویم کردیم. برادران قندم روان کردین. من همین وای ویدیو وای میکنی کیم خیلی همین اپارات ایده یکم برای سیومکه کردن همین را روان کرده. همین روان کردن وحدت گفته که همین را برای حجیده برسونی. خیلی من میگردم جای تلفن ساز کنم میرم گاه تماشا میکنم که همین را دادن گفتن ای بابا جان به طرف روان کردم. کی روان کرده؟ ای آدم روان کرده. او چی گفت؟ گفت بعد دست بابا دبتی. خیلی اینا دستی ما داد. اوی با ما را توفه کردگیه یا که امانت ای و چیکار کنم یا که یگان نگاهش دارم و یگان گپی گفتگی نیست که بابا جان همیرا ما توفه کردیم با شما یا که بابا همیرا ما با تو امانت دادیم یا که بابا همیرا خیلی بگی یک جا من نمیدونم میشه یگان معلومات نیست. خواهش میکنم ای صاحب این که یک واسه ما برو یک معلومات یا ما چیکار کنیم میرا اگر با ما را توفه کردنی باشی خوشا به حالت. وقتی که شما بابا را حرمت میکنین، بابا را عزت میکنین، مهر محبت نسبتی کلامو دارین، خداوند شما را در حرمتی خودش در عزت خودش بدوره. خداوند شما را نگهبان باشه و خاک بگیرین زر بگرده.
камера аниқ кида бародарҷон аниқ ки ман чикор кунем мира туҳфа боша ман туҳфаи шуморо қабул кардам не ки амонат боша хати омадантон ман нигоҳ медорам бояд аниқ кинен дақиқ кинен муҳру печату факту далел қатиёхи нимкола кор нимкола монд до нигаҳбонтун боша шери аллоҳ ба чӣ гуфтани ҳастам бо гуфтани ҳастам ки як наворе дидам оиди ҳамин мекина як бачаки хуб на ҳозир наворшо тамошо кардам хестам асра хондам гуфтам ки як наворча кунам ки камтар барои мухлисо пурсидаистам омӯзиши ютуб бисёр гизалагӣ кард бача ёша ҳаракат мекунад ки як чиза боомӯза як чиза вай кунад не ки ба ту гуфтанӣ ҳастам ки ҳамун канали омӯзиши ютуб ҳозир ман канали тара тамошо кардам ту аввал ба саволҳои бобот ҷавоб буде ки барои чӣ комментариҳои менависондагӣ мара кур мекунӣ занг мезанам да ҳамун охириш 300 ку зангт мезанам зангоро намебардорӣ мегум вай ки ватсап да бурам намебурои чуа чон меки бачаи хуб метови бо мегӯ чӣ гап чо гамде чо бобот гап намезанӣ қати бобот барои чӣ гап намезанӣ ё ки як видеои шираву шарбатдор нисбати кунам оли ба и ошиди хай гизала мешай оли айшаст боло бузгари рӯшит сафед шава баъд мебинам чӣ хел гизала мешай ҳатман ҷавоб темада ҷавоб наметӣ омӯзиши ютуб ҷавоб наметӣ ман умуман дар ютуб пастиву баландиҳои зиндагиро медонам не ки дар ютуб ягон пастиву баландиро намедонам аслан наметавонам ин запис мекунам озир мегирам ҳамин як бор тамошош мекунам отправкаш мекунам ютубда тамом аллоҳу акбар дига ҳичия намедонам дар уҷа инстаграмаи тиктокаи кимчхели вайёра ман умуман наметавонам видео партфтан мед яд бо партф каҷала паҷала намедонам чхели шид нарафт чхели шид наметавонам вая хай биё ина омӯзиши ютуб мара боомӯзум ки чикор кардам дар кори ютуб ин одамои нохалафе ки гуфти худат одамои номуҳтараме ки гап мезананд хотиртон ҷамъ бобид нав шапкаи уртуғлиро гирифта мондаи дасараш қати фахриддина ки сар мекунам ӯ ба мара гуфтае ки бобо интизор шав кинои индискира мара маҷбур накунем ки кинои турецки сар мекунам ба турецки уртуғлӣ сар мекунам бо ҳамин фахриддин чӣ хеле кино бо сар мекунӣ фахриддин ин қадар гапе ки ту мара гуфтӣ не ки гуфти мардак фахриддин не ки ҳар каса рӯи ту дон худо гап зана як рӯз мада телефон кард бовар ки кгб ҳам хел намепурсад кгб ҳам хел намепурсад ҳами хел пурсид гӯ ҳоҷӣ ту мегӯи ами пишти сешанбе бозорум лави дарёи элок ман гуфтам ки ами лави дарёи элок мешавам гуфт ки ами қишлоқи томчие ку томчи ами сентри томчи тарафи дисти рост ман гуфтам ки амуҷа як ҷо медонам гуфт ки ҳамун томчи поён да солҳои пеш даврои ҳамун ҷанҷоло да ҳамун даврои ноорумида як кӯф чапа шидагӣ буд як чира вай карда буд воҳ бача ин ту ёро як ҷо медонӣ ҳавзои ту мега дар қавати элока ҳамун қа мара пурсид ки бовар ки ман хел вай кам гуфтам ҳама история мара медониста ҳамин фахриддин ҳама история мара поли гап зад дод не ки айру тудон худо бу ман ҳамин айгиҷо буданша намедонам ин фахриддин қати осторожно кор кунам дар кор чӣ бало не ки иншоалло ба амри худо ягон гуфти ӯ мардак ягон вай надорам иншоалло ба амри худо фақат пеши офаридгоро сархаму хиҷолат зада ҳастам дигар ҷода ҳамаш қати гап мезанам фахриддин ҷон агар ту бугӯй ки кинои индиски сар мекунам против бобо бин ки нав шавкаи уртуғлиро гирифтам оварда мондам да сарам кинои турецки сар накунам бо хушну гапзан фақат фахриддин як камбудӣ доре ки ҳамин забонта нигаҳ бидор ман ҳамин қа мегум тура ҳамин забонта нигаҳ бидор ҳама корот пеша иншоалло ба амри худо хизмат ба ватан мекунӣ хизмат ба муҳоҷир мекунӣ билети мисол арзун мегӯ мефурӯшам мисол занакҳоу чиёра ман бисёр дарак дорам ки мисол вай мекунӣ як ҳувайдои 5 сола вақт ман блогерӣ намекардам ҳувайдои 5 сола ба ту рафти дасту чӣ қадар даводо кардем хеле гуфтаистан бачаҳо вай кесдан аҳсан ба ту мегӯям фахриддин ҷон ки мара нав кино пиноро биёмонем як барои тоҷикистони азиз барои пешравиш тоҷикистони азиз бояд камари ҳиммат бандема барои
фарзандо барои насли оянд барои зан модар хизмат кунем. ما همین خدمت میگم بیا کینا رو مونیم ما خنک بودیم روز ممکن برف بباره باید شبکه خریدم گفت با میگه پیت بخیال زد خریدم وارم در سر مادم گفتم خیلی که ایران یک کم شوخیرم کان در کارای کم شوخیرم کان در کارای خیلی که الحمدلله ما مثال ایران که نه قانونی اسلامی نه قانون حکومتی برآمده نیستیم ما برای یگام جوانو یگام گپی خطا رو گفتنی نیستیم بسیارتر ما رو برای میپرسند برای چی میگن خیلی بازی میکنن که قمار بازی و چیو میپرسن خیلی در ویدیو آینده ما کم چینی قوت ما گام میزنم شما را و میکنم خدا نگهبانتون باشه و چی گفتنی دارم خدا سر بلند و آبروان باشه خدا دایم وقت خوش باشه و کارو پیش باشه و تاجیکستان عزیز ما پیشرفت شه و هممون زندگی خوب نصیب روزی ما بگردن الله اکبر زنده باشه